Thengio muno Ken wa kuraya toguo auga twiguku kaunti-ini ya Mombasa kuria atongoria a kanju ya ndini itiganite mathiite nambere kugomithania muingi makiwaragiria kana makiaranagiria na muingi iguru rigie maundu megie mwathanire maundu megie miikarire na maundu matiganite makiria kuma gwi thirikari ya guku Mombasa kana miikarire ya guku Mombasa na miikarire kinyagia ya kibururi. Atongoria ya kana guku thiini wa gicigo kia Mombasa mihang'o ino ikoretwo igitongorio ni mutumia witagwo Hamisa Zaja no okoretwo agithiururuka na ni aratutariria maundu matiganite maria akoretwo akirumbuania namo mari na atongoria angi a ndini itiganite. Ndio kwa county dialogue tumepata kufafanua kwamba msijiumize, msiingie kwenye miadarati, msiingie kwenye makundi haramu, hizi ni nafasi na sisi tukiziomba tutapewa. Ona ningi uhoro wigie guku Mombasa ririkana ni gukoragwo na maundu megie mithitukanio ya kindini na maundu megie kanitha na maya ni mamwe ma maria makoretwo makiaririria thiini wa mishamanio yao itiganite. So county dialogues zimeleta uwiano, watu waweze kuwa na uwiano na wawe na utangamano na wafafanuliwe yale mambo dini zinasema, kabila zinaeleza, mambo ya kuheshimiana culture, kuheshimiana, kutokupita mipaka kwa kidini. Na je, wale ambao wanafanya maovu ndani ya dini zao, ndani ya kabila zao, wajulikane kama wanafanya hayo maovu kama watu binafsi. Ona ningi mihang'o ino thiini wa gikiro gia kibururi ikoretwo igitongorio ni muthikabu munene wa kanitha wa Catholic Archdiocese ya Mombasa Martin Kivuva na ni aratutariria mihang'o ino yokire ni undu wa ki ni kumana na ithurano iria ciarehete ngucanio kana ituraga irehaga ngucanio thiini wa bururi. Hasa jambo la mvutano katika kipindi cha siasa ambapo mara nyingi watu hushikiana mangumi, mapanga, zaidi ugavaji wa mali katika nchi nzima. Tatu, mambo yanahusu ufisadi ambao umekita hata na mizizi. Tunaona hata sasa tunapozungumzia gavana wengine wakilengwa na kamati inahusiana na mambo ya ufisadi. Ningi ni aratariria uhoro wigie gukorwo ati ona guku Mombasa ni kuri no uhoro wigie uhuthiri wa ndawa cia kurevia na thengia na mwathanire ni maya ni maundu mamwe makoretwo makihutia aikari a guku kaunti ya Mombasa. Ungeigua ngurani cia kindini guku ukoragwo o haria maiga mukristo na muithiramu king'ang'a-ini riu magicokaniria kuhuci Ngurani na Bible no riu ni uregani wa mabuku macio no ti uregani wa muikarire. Likoni, it's one of the affected areas at drugs, especially mgoka and bangi. Pia watoto wengi wameharibika na mgoka, bangi. Hali iliyokuwa kitambo na sasa hii kumekuwa na mabadiliko sana. Yaani hali imekuwa shwari, si kama before ilivyokuwa. Kuuma kaunti-ini ino ya Mombasa riu kanju ino ya ndini itiganite igukorwo igithiururuka kaunti-ini cia Kirinyaga, kaunti-ini cia Nakuru, Migori na guthie kinyagia kaunti-ini ya Narok na nitugukorwo tugitwarana nao na kumenyithia mwiroreri wa Inooro TV maundu maria megukorwo makiariririo thiini wa kaunti itiganite na ma kibururi. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku kaunti ya Mombasa njitagwo Harun Njoroge wa Maina.